Dobar dan svima i dobrodošli na treći AKO webinar. Ja sam Ivan Jerman, Product Manager firme AKO građevinski elementi. Ovo je treći webinar, dakle to je isti webinar kao prvi put, dakle repriza. Idemo live, tako da se ispričavam unaprijed za sve tipfelere, greške ili slično. Također, prošli put smo imali malo problema sa padom sustava, nadam se da ovaj put neće biti, ako bude, budemo se pokušali na brzaka odmah ispraviti. Nadam se da me svi dobro čujete, da vidite moj šerani ekran, tako da se vam molim samo tu se u chatu javite da je sve ok. Tijekom webinara moj kolega Nenad Majdanac će odgovarati na pitanja, na kraju ćemo sva interesantna ili bolja pitanja koje on možda nije znao ili možda je preskočio, ću ja odgovoriti. Također ćemo imati nekoliko anketa koje ćemo isto tako objaviti, tako da molim vas da glasujete. Same ankete su anonimne. Dakle, krenimo. Ja sam inače građevinski inženjer i nekako volim više te primjere iz prakse nego same zakone i norme. To može svako pročitati, može svako vidjeti, dok recimo te primjere i same probleme na gradilištu, probleme s kojima se mi susrećemo je možda interesantnije vidjeti i kako smo to riješili. Evo. Dakle, nakon ovog webinara pokazat ćemo kako kvalitetno riješiti odvodnju ravnih krovova i terasa prema njemačkoj normi. Dobit ćete cjeloviti uvid u način odvodnje i terasa te ravnih prohodnih krovova sa AKO rješenjima, te na kraju ćemo prikazati nekoliko problema i detalja s kojima su susreli gdje je to stvarno nešto ili loše odrađeno ili nije adekvatno rješenje odabrano za tu poziciju. Ukratko, znači budemo otprilike očekivano vrijeme trajanja od 45 minuta. Za početak ćemo proći kroz našu platformu, zatim ćete malo proći i upoznati sa firmom AKO u svijetu i Hrvatskoj. Pokazat ćemo 3 primjera koje smo odradili u zadnjih godinu ili dvije u Hrvatskoj, dakle to je jedna hala, zatim svima nama poznati objekat NSB ili NSK u Zagrebu, te isto tako svima dobar poznati objekat Toren Sljeme. Na kraju ćemo pokazati te problematike i greške u izvođenju. Samo sučelje webinara, sa desne strane gore u desnom kutu možete vidjeti zvonce, to zvonce možete uključiti ili isključiti da vam ne iskaču ove obavijesti. Također pritiskom na otvaraju vam se ova pitanja, otvaraju vam se ankete i sami sudionici. Evo trenutno hvala vam na ovolikom odazivu, imamo 217 ljudi prijavljeno, hvala vam na tome i nadam se da ćete uživati u webinaru. Isto tako kao što sam rekao, dakle chat je javan, svi vide chat. Isto tako pitanja su svi vide i kolega Nenad će cijelo vrijeme odgovarati na njih. I za kraj te ankete molim vas da glasujemo, samo glasanje je anonimno. Ukratko o firmi AKO, mislim da su više manje svi dobro upoznati sa nama. Mi smo prisutni u Hrvatskoj 1999. godine, trenutno imamo 25 ljudi zaposleno, trenutno je ovo naša upravna zgrada u Sesvetama, tu preko puta Peveca. Nekako u našoj firmi u sam taj prodajni dio koji nam je isto izuzetno bitan sudjeluje i odnosno posluje tehnički odjel gdje radimo tu podršku projektantima i arhitektima. U principu smo raspoređeni u 4 grupe, imamo kolegu Dražena Linarića, on je niskogradnja, zatim imamo Edo Turković, on je zadužen za tretman otpadnih voda, imamo Davora Bišanina, on je zadužen za svu infrastrukturu, dakle poklopce i cestovni program, i ja sam zadužen za program visokogradnje. U samoj Hrvatskoj smo raspoređeni u 4 ili 5 regija, dakle u principu imamo u središnju regiju oko Zagreba, zatim Istru i Kvarner, Dalmaciju do Dubrovnika jasno i ovaj dio Slavonije, Čakovca i Varaždina. U samom svijetu poslujemo 1946. godine, mi smo njemačka firma osnovana na sjeveru Njemačke, imamo oko 5400 zaposlenih, djelujemo otprilike u 44 zemlje na 6 kontinenata sa tendencijom širenja i imamo 35 tvornica u 18 zemalja u cijelom svijetu. Kao što je recimo ljudima interesantno, mi imamo i tvornice i u Australiji, i u Britaniji, i u Americi, tako da neke te tvornice rade samo za svoje tržište, imaju neki drugačiji specijalni program. Često nas projektanti pitaju da li možemo nešto uzeti iz Britanije, nešto iz Australije, možemo, nije to problem, samo su drugačije norme, drugačiji zakoni, tako da često ne odgovara našim zakonodavstvu u Hrvatskoj. Jel?
Za početak pripremili smo jednu hidrauliku ravnog krova, dakle klasičan ravni krov, jedna hala u Zagrebu od 1300 kvadrata sa ravnim krovom koji je završna obloga na njemu je TPO membrana, dakle nemamo tu neke zelene krovove ili slično. Isto tako često su to neke, ovo je bila recimo betonska hala sa visoko profiliranim limom na kojoj je išla parna brana u vidu obične polietilenske folije, na to je išla termoizolacija, za kraj išla TPO membrana kao hidroizolacija. Dakle, ovdje nije bitno bilo povezivanje same te parne brane na sam slivnik, zato ona nije vodotjesna. Jel? Sama norma kaže da sama formula izračunavanja količine oborine je petominutna oborina u petogodišnjem povratnom periodu. Taj podatak možemo dobiti iz DHMZ-a ili često nas projektanti pitaju za to, onda im mi damo taj podatak, imamo mi neke svoje tablice prema kojima smo s vremenom skupili, s vremenom smo to dobili iskustvo oko toga. Dakle, ta je petominutna oborina, zatim sam koeficijent otjecanja ravnog krova, dakle, on ovisi o završnoj oblasti tog krova, to je da li je to neka membrana, da li je to sam betonski krov ili je to zeleni krov ili čak zeleno ekstenzivno ozeljenje, tako da tu onda normalno smanjuje se sam taj koeficijent otjecanja, sama normalna površina tog krova i sve zajedno po 10.000 zbog svih tih jedinica. Na kraju, dakle, ta sama formula je vrlo jednostavna. Ovo je recimo baš taj primjer, dakle 1300 kvadrata, puta koeficijent otjecanja 1, tu je bila TPO membrana, puta 300 litara u sekundi, to je otprilike zagrebačka naša tu oborina i sve zajedno po 10.000 dobili smo otprilike 39 litara u sekundi. Pošto smo ovdje imali zahtjev da koristimo vertikale promjena DN100 i po normi najveća ispunjenost njene je 0,33%, odabrali smo slivnik usani, dakle od ljevanog željeza. Naš ima promjer oko 9 litara po sekundi, što znači da podijelimo 39 sa 9, dobijemo otprilike 4,33 slivnika, uzimam uvijek prvi veći broj, što ispada 5 slivnika za ovaj ravni krov. Sad vas molim da glasujete na anketu broj 1, kolega Nenad će ju objaviti upravo. U sam taj primarni sustav odvodnje po normi je obavezno korištenje i samog sekundarnog sustava odvodnje. Često se on u Hrvatskoj radi na način da se samo izvuku rigalice kroz samu atiku, pa to viri van. Drugi način je da se na sam slivnik, običan ili ovakav kao što je na slici, ili običan vertikalni guseni ili inox slivnik, stavi nadgrađe koje služi u slučaju kada sama primarni sustav odvodnje ne funkcionira, voda počne teći preko tog nadgrađa od 3 cm, 5 cm ili kako već želimo. Ovo je recimo, na ovom objektu smo išli sa ovim atika slivnicima, to su slivnici koje možemo gurnuti kroz zid. Kada računamo sa sekundarnom odvodnjom ili sam proračun sekundarne odvodnje, kaže da koristimo minutnu oborinu u 100-godišnjem povratnom periodu, ona je normalno puno veća nego ova prva i u principu formula kaže da od te veće oborine uzmemo manju, dakle 700 minus 300, opet puta 1 koeficijent otjecanja, puta sama površina ravnog krova i opet po 10.000 zbog jedinica. Sama u ovom objektu je to bilo otprilike 52 litre u sekundi i tu smo koristili taj spin atika slivnik, on ima protok otprilike oko 6 litara u sekundi, te smo odabrali 9 slivnika, dakle opet prvi veći broj, to je isto jako bitno. Ono što često zaboravljamo i često se zaboravi u samom principu i sustavu projektiranja neke minimalne zahtjeve kada se može koristiti opći slivnik za ravne krovove i što su neki minimalni zahtjevi. Dakle, nakon krova ne smije biti veći od 5%. Uz primarni sustav odvodnje moramo svakako imati sekundarni sustav odvodnje u slučaju začepljenja ili havarije. Sama montaža tog slivnika uvijek mora biti na najnižoj poziciji ravnog krova. Ovo je recimo jako bitno da on mora biti najmanje 30 cm udaljen od bilo kakvog prodora ili atike. Zašto je to tako? Prvo je to zbog same obrade svih hidroizolacijskih sustava, dakle da sam taj detalj dizanja na atiku, detalj prodora bude uredno i kvalitetno odrađen, zato svi ravni krov u principu neće nikad procuriti na polju, nego ih procuri na poziciji nekog prodora ili detalja.
Isto tako, ako je on malo udaljen od samog prozora ili bilo kakvo katike, njegovo održavanje je omogućeno, što često u Hrvatskoj mi zaboravljamo da je to održavanje ravnog krova bitno, dakle da se on najmanje 2 ili 3 puta godišnje pregleda taj slivnik, očisti od svih nečistoća, od svih smeća koje mogu unutra upast, da se pregleda njegov opće, da li je on kvalitetno i dalje spojen na hidroizolacijsku membranu. Ono što nas projektanti često pitaju je da li i kada se koristi dvostruki slivnik. U principu dvostruki slivnik, odnosno slivnik koji se veže i na parnu branu i na hidroizolacijsku foliju, se koristi svaki put kada je ta parna brana recimo viduljaka i ljepenke ili slično, dakle ona je vodotjesna. U tom slučaju moramo koristiti uvijek dvodjelni slivnik. Ono što se ne daje dovoljna pažnja još kod nas je to što sam slivnik je prodor u termoizolaciji, te na poziciji slivnika može doći do pojave hladnog mosta. Mi ovako imamo rješenje za izolacijska tijela, dakle ta izolacijska tijela se mogu ugraditi u beton, u lim ili nešto treće koja je nosiva konstrukcija krova, te ona služi da sama ta hladnoća ne prolazi u prostor ispod koji je recimo grijan, uredski prostor ili slično. Jako bitna stvar i sve više se o tome vodi računa. Dalje, sami zahtjevi kažu da vodotjesna spoja mora biti samo vodotjesna spoja na hidroizolacijsku membranu, dakle mi ovako imamo ili princip da sama ta hidroizolacijska membrana je spojena na slivnik tvornički ili sam slivnik preko prirodnice, dakle za ukrštenje se spaja na bilo koju hidroizolacijsku membranu. Sad vas molim, imat ćemo anketu broj 2. Isto tako prema normi HRN 12056-3 u sam primaran sustav odvodnje je obavezna i sekundarni sustav odvodnje, što isto tako moramo voditi računa, te on mora biti totalno odvojen od primarnog sustava, dakle ne smije nigdje biti povezan na njega. Ako vučemo vertikale i koristimo klasične slivnike, taj sustav mora biti pušten na teren, ili ako koristimo one rigalice koje se gurnu kroz zatiku. Dakle, on mora biti totalno neovisan o primarnom sustavu ili bilo kakvom začepljenju i bilo kakvom slučaju začepljenja tog primarnog sustava, on neće funkcionirati i nema svoju svrhu. Ono što se isto često zaboravlja, velimo za vrijeme sve više nas ljudi pita, je sama vatrootpornost tog slivnika. Odnosno vi na poziciji krovova koji mora biti negorivi i donja površina korisnog prostora, na toj poziciji tog slivnika imamo prodor u zonama. Dakle, sam taj slivnik, ako nije vatrootporan i ako njega nije umetnut taj umetak za vatrootpornost, može doći do prodora požara na krov ili neke druge pozicije. Dakle, mi ovako imamo ovaj crveni umetak koji vidite na lijevoj slici, koji služi u slučaju požara u donjem dijelu ili gornjem dijelu, nije bitno. U tom trenutku se taj crveni umetak širi, ima unutra specijalna pjena koja zapuni tu rupu i onemogućuje prolaz samog požara u drugu zonu. Ono što nas isto često projektanti pitaju je kada se koristi grijač. Ono što su naši Njemci nama preporučili i rekli, često u Hrvatskoj stavljaju se ti grijači bilo gdje tu na sjeveru kao zima je, mora se koristiti, ali u principu grijač se na ravnom krovu mora koristiti u slučaju samo kada je recimo ta terasa koju taj slivnik pije u jednom trenutku na suncu, dakle padne snijeg, sunce se digne, krene rastapati površinu terase koja je u tom trenutku na suncu, dok sam slivnik je u tom trenutku u sjeni. Dakle, on u tom trenutku ne može piti vodu, nema svoju primarnu funkciju i samo u tom slučaju se koristi grijač. Znači, grijač se uvijek postavlja u donji dio slivnika, znači ovaj donji dio koji se veže na parnu branu i na toplina u samu svoju tendenciju ide prema gore i zagrijava i gornji dio slivnika. Sam Aquaspin ljevani željeni slivnici su vrlo jednostavno modularno rješenje, imamo svih promjera od DN70 do DN150, ovisno o protoku, imamo vertikalne i horizontalne opcije, kao što vidite imamo i ova izolacijska tijela kao što sam spomenuo, imamo te požarne umetke unutra, oni su vrlo visoke tlačne čvrstoće, imaju veliku iznimnu otpornost na atmosferske utjecaje, što je jako bitno. Često se srećemo sa nekim onim slivnicima od raznih proizvođača koji s vremenom pod utjecajem sunca doslovno izgore, ta plastika postane kruta ili slično. Gus je s vremenom kvalitetan materijal, nema mu šta biti i često ljudima kažemo stavite gus jedanput i nakon sanacije tog krova nakon 25 godina uvijek možete koristiti isti taj slivnik, što je recimo vrlo interesantno. Jel? On isto može biti sa grijačom i bez. Naš grijači su 230 V uvijek i u sebi imaju automatiku. Dakle, u slučaju on se automatski pali gasi u slučaju promjene temperature.
iste takve slivnike u vidu gusa imamo u vidu inoksa, oni su nešto lakši, oni su recimo po meni bolja opcija za konstrukcije gdje je neki lim nosiv ili slično, jer su lakši i nije toka težina koncentrirana na jednu točku. Imaju isto tako ove izolacijske tijela od stiropora ili od vune, te ima isto tako mogućnost spajanja parne brane ili hidroizolacijske folije na jedno mjesto. Sad ćemo pokazati jedan primjer iz prakse, to je jedna sanacija krovne terase na jednom objektu nama svima poznatom, to je NSB ili NSK. Sada će biti anketa broj 3, pa vas molim glasujte. Znači svima nama poznat objekat, rađen otprilike 1995. godine. Na zadnjoj etaži koja je nekad bio ima restoran i ima dvije terase, otprilike oko 540 kvadrata su, sa klasnim pogledom i stvarno su to krasne terase. Imamo na tim terasama, znači u svakoj terasi imamo po dva slivnika, promjera DN 125, morali smo se u njih spojiti kako su bili, ali nisu htjeli privlačiti nove vertikale zbog lupanja cijelog prostora. Sama te terasa nije bila funkcionalna više jer je s vremenom procurilo dole u prostor knjižnice, te se to moralo riješiti. Ovdje smo imali jedan specifičan zahtjev gdje je ta kanalica morala biti u slovu U, morali smo se uklopiti u tražene slojeve, dakle nismo se mogli ništa povisiti ni sniziti jer je prak tu gdje je, nije se moglo ništa napraviti. I imali smo jedan specijalni zahtjev da je bila visoka prirodnica za završnu oblogu. Dakle, ovdje je bila završna obloga kamen koji je postojeći i zbog samog originalnog arhitekta on je htio da ta obloga bude kakva je, dakle da se taj kamen vrati na svoje mjesto, to je kamen od 3 cm crvenkaste boje. Ovdje smo u suradnji sa našim kolegama isto tako iz firme Sika radili jedno sustavno kvalitetno rješenje za tu terasu kako bi zaštitili sam objekat od propadanja. Dakle, ovo je bilo postojeće rješenje, to su dakle dva slivnika u kutevima, to su doslovno dva opločnika probušena sa 9 rupa i to je funkcioniralo kao način odvodnje. Tu smo isto tako prije same sanacije ispitali prohodnost samih vertikala, jer sve to smeće koje je padalo je s vremenom normalno zaštopalo cijeli sustav odvodnje i to smo isto tako prije same sanacije riješili. Ovo je ta situacija, dakle to je terasa od 540 kvadrata, ovo crno dakle slova U je nova kanalica, to je nova pozicija kanalice, imali smo ove dva nasuprotna slivnika, otprilike oborina 300 litara u sekundi puta 540 kvadrata, to je otprilike 16,2 litre u sekundi. Protok smo uzeli kako smo mogli, slivnik DN 125, 9,1 litru u sekundi sa svojim vodenim stupcem od 35 mm, dakle cijela priča zadovoljava. Još smo uz sve ovdje imali sigurnosni preljev, on je ovdje napravljen na jedan neobičan način da s ove gornje strane terase je staklena ograda koja ispod ima rupu, dakle to je korišteno kao sigurnosni preljev u ovom slučaju. Nije najidealnije, ali nažalost nismo mogli ništa napraviti drugačije. Ovo je detalj koji smo dali na gradilište, koji smo razradili s kolegama iz Sike. Dakle, ovdje ispod dole nismo imali u ovom slučaju nikakvu hidroizolaciju, odnosno parnu branu u vidu neke ljepenke ili slično, već parna brana je bila ona isto polietilenska folija koju nismo vezali na slivnik, nego smo nakon izrade prvog sloja termoizolacije odradili TPO membranu koju smo spojili na slivnik inox preko prirodnice za okleštenje. Zatim smo odradili ovaj estrih i termoizolaciju, te na sam estrih je išla polimer cementni hidroizolacijski premaz koji onemogućuje procurivanje vode u estrih i samo razaranje te površine estriha uslijed smrzavanja. Sam taj polimer cement smo vezali atraktivno, vezali kvalitetno na samu tu prirodnicu preko butilne trake. Ta butilna traka služi da sam taj spoj betona i inoksa se premosti, dakle inoks radi drugačije pri promjeni temperature nego što radi beton i tu moramo staviti tu butilnu traku i na kraju je išao kamen u ljepilu i to je bila završna obloga. Ovdje nije bilo potrebno sifoniranje, što isto često nas projektanti pitaju, dakle sifoniranje ovdje nije bilo potrebno i zato je posebno odvojen sustav oborinske i posebno odvojen sustav fekalne kanalizacije. Ovo je dakle bila radionički nacrt, njega smo definirali na licu mjesta, morali smo se dosta držati postojećih izljeva, pa smo to mogli dosta dobro kvalitetno izmjeriti kako ne bilo problema pri samoj montaži. Zatim smo razradili detalj same te ugradnje, segmente smo napravili po 3 metra,
kako bi se omogućila manipulacija same kanalice na gradilištu. Dakle, to je bila kanalica, mislim, duljine otprilike 25 metara, dakle segmenti su po 3 metra, svake 3 metra je spoj preko IPDM brtve i vijaka, što budete vidjeli kasnije. Dakle, zbog same i manipulacije i samog procesa proizvodnje ne možemo raditi duže od 6 metara u komadu segmente i onda se radi po 3 metra i na svakom spoju imate brtvu od IPDM-a i vike koji omogućuje samo procurivanje. Prostite, malo sam se vratio. Ovo je bio sam detalj ugradnje, dakle na hidroizolacijsku foliju smo napravili malo upuštenje da može kanalica stati, da imamo dovoljnu visinu. Povučen je geotekstil ispod same kanalice, zatim je kanalica postavljena na svoje nogice te nivelirana kako u smjeru, tako i po samoj visini. Često se ta kanalica normalno u samom transportu zna malo popigat ili posaviti, pri samoj montaži u tom treba voditi računa da se ta ravnina sama dobije i ovdje je to recimo kvalitetno napravljeno na način da su te nogice nakon nivelacije visine podbetonirale sa suhim betonom. Nikako, recimo ovdje je bila situacija da tu nikako nije bilo dozvoljeno bušenje samih tih nogica u podlogu, jer bi inače imali problem sa procurivanjem. Dakle, to često se zaboravi i onda se te nogice zatiplaju u samu površinu, probuši se hidroizolacija, na cijeli taj sustav više nema svrhe. Na ovaj način, dakle, sa tom suhim betonom smo dobili to fiksaciju kao visine, tako i pravca i sama hidroizolacija je dalje ostala funkcionalna. Nakon toga i nakon izrade estriha je određen polimer cementni hidroizolacijski premaz, on je premazan na glazuru, preko butilne trake spoje na našu kanalicu, kao što sam prije napomenuo, te sama ta površina je podijeljena po 25 kvadrata kako bi se omogućio cijeli rad te površine, jer ona uvijek je na suncu, po zimi je na snijegu i na kiši i na minusima, tako da se ta sama površina može raditi. To je jako bitno bilo isto. Nakon izrade polimer cementa je postavljen kamen u ljepilu. Ovdje malo to neuredno izgleda, zato je se jedan dio kamena mora spasiti, dok je drugi dio kamena došao novi. Sam spoj kanalice i kamena je određen sa trajno elastičnim brcilom koji nije na bazi kiseline, to je isto tako bitno napomenuti, kako bi se taj spoj opet inoksa i kamena mogao raditi pri promjeni temperature. Zašto da nije bazi na kiselini? Zato što ta kiselina izjeda taj inoks i onda može doći do prohlađavanja same te površine inoksa, što je isto jako bitno napomenuti pri samoj ugradnji. Ono što mi taj slot 8 stvarno u zadnje 2-3 godine puno prodajemo, puno ga isto tako plasiramo na tržište. On je postao jedno kvalitetno i trajno rješenje na pozicijama terasa. Sve više arhitekata želi vizualno da ta kanalica ne bude previše vidljiva, to je raspad od 8 mm i sve više su te keramika je velikog formata, tako da je dosta teško raditi točkastu odvodnju, inače ta terasa dosta onako nezgodno izgledat. Zato taj slot 8 postaje sve više aktualan. Mi inače za sve te pozicije i za sve sustave imamo stvarno razrađene rješenje, dakle da li je to terasa sa više slojeva hidroizolacije, dakle sa TPO-om, PVC-om, polimer cementom, ili da je to samo balkon koji ima polimer cement, dakle imamo za sve te pozicije kvalitetne detalje i rješenja. Imamo ih u nekoliko opcija, to je klasičan slot 8 sa prirodnicom, druga opcija je slot 8 bez prirodnice, on se koristi na pozicijama recimo di idu gletani betoni ili slično. Treća opcija je slot 8 plus, to ću malo kasnije pokazati. Ovo zadnje nešto najnovije, to je ekscentrični slot koji omogućava približavanje te kanalice što više zidu. Kao što sam rekao, možemo graditi dvije kvalitete inoxa, 304 i 316. 316 koristimo u blizini mora, dakle kad je to prvi red do mora, ili otprilike 200 metara od same razine mora gdje može doći sol i slično. Ovo je slot 8 plus kanalica, sad ćemo imati anketu broj 4, pa vas molim glasujte. On je nešto najnovije naše na rješenje na tržištu koje plasiramo. On omogućava dreniranje sve vode u sam kanal. Što to znači? Dakle, u slučaju kad padne kiša, 95% vode ode po samoj keramici u kanal. Dok jedan dio vode prođe kroz fugu, dođe do te hidroizolacije u vidu polimer cementa i tu stoji, s vremenom on ispari, ali se onda mogu dogoditi one isvaljavanje glazure ili slično.
S ovim perforacijama sa bočne strane smo omogućili da sva ta voda koja padne kroz svuku se isto tako može proslijediti u kanal, gdje smo omogućili da nije 100% sve oborine. Ovo je recimo i na našim tuš kanalicama standard, dakle sva ta voda uđe u kanal i ode u sustav odvodnje. Jako bitna stvar. Jel? Drugi primjer iz prakse je sanacija krova TV tornja na Sljemenu, svima nama dobro poznatog objekta. Dakle, na ovoj gornjoj gondoli imate vidikovac, prikoslova O na okrugli vidikovac, ispod toga su ove dvije etaže koje će vrlo vjerojatno uskoro biti restoran, jedan krasan isto restoran koji se nekad davno bio je plan da se rotira, da možete jesti, vrtite se polako i gledate sa panoramom na Zagrebu, isto tako stvarno krasan pogled. Dakle, imali smo zahtjev od projektanta da je to površina terase od 190 kvadrata, mogli smo se spojiti na postojeći slivnik promjera DN125, nisu dakle vukli nove vertikale, linijska kanalica oblika slova U, dakle u sredini, i ovdje smo imali jedno specifičan zahtjev da je završna oblaga te terase bio kamen, odnosno opločnik u šljunku. Tu smo se odlučili za Profiline, dakle Profiline smo stavili u samo središnji stup, u krug, jel? Sam proračun slivnika je bio otprilike opet 190 kvadrata puta oborina 282 litra u sekundi, to smo dobili od projektanta, dobili smo 5,35 litara u sekundi, te je bio odabir jednog slivnika promjera DN125 kako smo mogli uklopiti se u njega. Jel? Dakle, cijela ta terasa ima jednostrešni pad prema sredini i onda ta kanalica ide po sredini i odvodi tu vodu do revizije i do sustava odvodnje. Ovo je sam detalj ugradnje, dakle, ovo je što sam napomenuo prije, dakle, u samu betonsku ploču nakon štemanja, nakon postave slivnika u izolacijskom tijelu je postavljena hidroizolacijska folija, odnosno ne hidroizolacijska nego parna brana, oprostite, koja je spojena na donji dio slivnika. Na donji dio slivnika je postavljen grijač i još je dole sa donje strane stavljen ovaj foam glass kako bi se još dodatno omogućila ili onemogućio vas hladnoće u donji prostor. Gore su vrlo velike minusi i velike zime. Nakon toga je određena termoizolacija, te postavljena hidroizolacijska folija koja je isto tako spojena na gornji dio slivnika i ugrađen taj gornji dio slivnika ugrađen opet u svoje izolacijsko tijelo. Unutra je postavljena košarica za lakše održavanje, kuglasta rešetka i sama revizija 300x300 od Profilinea koja služi za održavanje i čišćenje cijelog sustava. Ovo je detalj ugradnje, dakle po sredini je postavljen Profiline koji je podesi po visini, ovdje je bio 78 do 108 visine, zatim je, dakle u njemu smo mi napravili i pad, ono što nisam rekao, dakle mi smo njega, sama površina je bila horizontalno, a pomoću nivelacije samog Profilina je postignut pad da ide prema slivniku u samoj kanalici kako bi sama ta priča brže voda ošla sa cijele površine do slivnika. Samo sa bočne strane, kao što vidite, ta kanalica obložena sa geotekstilom, znači to služi da se sitna frakcija iz šljunka ne ispire i ne odlazi u sustav odvodnje, dakle on štiti taj bočni ulazak te sitne frakcije začepljenja. Ono što često i sve više se to koristi taj Profiline, dakle po mom osobnom mišljenju taj Profiline je budućnost. Zašto? Zato jer sve više terasa se radi ili s dekingom ili s keramikom na distancerima ili opločniku pjesku. On je dostupan u svim širinama i visinama i zašto ga ja osobno volim? Zato jer sama ta terasa, ako je ona na distancerima, dakle ta keramika distancerima, bilo kako procurivanje te terase nakon 10-15 godina je vrlo lako riješiti sanaciju, dakle digne se taj opločnik, pogleda se di curi, pokrpa se i vrati se, dok recimo ako imate detalj da imate keramiku u ljepilu ili sličan takav sustav, morate se lupat, dosta priča je skupa, dok je ovo vrlo jednostavno i vrlo sama ta sanacija jeftina. Isto tako je moguće na takvim terasama nakon tipa 5-10 godina kad dosadi taj deking ili keramika, da osobno maknete keramiku, stavite novu i to je to, bez ikakvog lupanja, bez ikakvih dodatnih troškova. Isto tako druga namjena samog tog Profila je da on štiti fasadu, staklenu fasadu od prljanja. Dakle, on svu tu vodu koja padne na fasadu brzo odvodi u sustav odvodnje i ne omogućuje to prljanje fasade. On inače je sustavno i modularno rješenje, imamo te kutne elemente, imamo ove slijepe kanale, dakle kada imamo slivnik negdje u sredini terase,
s ovim slijepim kanalom povezujemo taj profilan koji ide uz rub do samog slivnika. Jel? On se ne vidi, on je ispod šljunka ili ispod oplošnika, omogućuje dreniranje vode do slivnika. Jel? Možemo ga napraviti opet u dva inoxa 304 u 316, te recimo ono što je interesantno, naša podružnica u Austriji jako puno prodaje profilane, zato oni su zakonskom regulativom regulirali da ili ne možete imati ravan prostor terase i unutarnjeg dijela. Ako to želite, morate imati ili kanalicu uz rub ili morate imati 25 cm razlike u visini. Tako da uvijek se stavlja taj profilan tako da štiti taj unutarnji prostor od te nepogode. Jel? I za kraj sam pripremio nekoliko detalja ili problematika u gradnji i greška u izvođenju. Ovo je recimo jedan krasan detalj gdje se vidi da kroz fugu raste mala biljka. Dakle, često se susrećemo s ovakvim detaljima gdje su naše kanalice ugrađene na neadekvatnim pozicijama, što zbog cijene, što zbog brzine. Često se izvođači i investitori odlučuju kao bit će dobro i to, nema veze, držat će par godina pa ćemo mijenjati. Sad smo svi svjesni da same te cijene građevinskih radova su dosta visoke i dosta je teško naći uopće majstora da nam sanira nešto i zato smatramo da je možda bolje u početku više izdvojiti pa da ste s vremenom mirni, da ne morate to sanirati svaki par godina. Jel? Prva slika je malo lošija, sviđamo se malo razina kvalitete lošija, ali to je jedna slika iz Njemačke što su nam kolege poslale. S ovom slikom samo želim upozoriti da ovo je recimo jedna površina koja je prije bila zamišljena kao obična ravni krov s tepevom membranom. Dakle, nije bilo prohodnog krova, nije bila zeleni krov, no s godinama se korisnici odlučili da bi to pretvorili u vrt i da bi to pretvorili u zeleni krov. Sama priča nije bila normalno statički dovoljno čvrsta i normalno kad se ta voda digla u tom zelenom krovu, kad se cijeli sustav zasitio vodom, težina se normalno povećala i cijela konstrukcija je popustila pod tom težinom. Znači tu želimo samo reći da u sam sustav odvodnje uvijek treba biti ta sekundarna odvodnja koja je mogla to spasiti cijelu priču. Isto tako treba uzeti u obzir sve utjecaje i prenamjene samih tih ravnih krovova koji se mogu desiti s godinama. Ovo je jedan detalj iz Zagreba, isto tako što se često može vidjeti na terasama, su krasna terasa, lijepo odrađena, no s vremenom se dogodi ovo isoljavanje glazure na spojevima. Dakle, zašto se događa to isoljavanje? Mislim da je svima više manje poznato. Dakle, pada kiša koja nije bogata ili ona je siromašna sa svim kalcitima i sličnim otopinama. Ona kad padne na površinu keramike, ona ulazi u fugu, te ulazi u glazuru i tu skuplja sve cementne ostatke. Nakon što sama dođe sunčano vrijeme, dođu sunčani dani, doslovno ta voda hoće van, zato se pretvori paru i nakon toga veže sve te čestice i povlači ih na samu fugu. Ovdje s ovom slikom želim pokazati da je jako bitno to dreniranje i sa samog sloja hidroizolacije. Dakle, ovdje se može desiti da pada kiša, prođe kroz fugu, dođe do ljepila, tu se zasiti sa vodom, dakle ta priča ne funkcionira, dakle sustav odvodnje ne može popiti vodu sa polimer cementnog hidroizolacijskog premaza i onda se događaju ovakvi problemi. Dakle, o tome isto tako treba voditi računa. Ovo je jedan primjer u Zagrebu, isto tako mislim da se ima dobro poznata zgrada. Ovo su inače balkoni, dakle ispod nije koristan prostor i ovdje samo želimo pokazati kako je odabrano neadekvatno rješenje za ovu poziciju. Dakle, ovo je terasa koja ima jedini sloj hidroizolacijskog premaza ispod same keramike i odabrana je naša kanalica u vidu heksalajna. Dakle, heksalajna je plastična kanalica koja nema mogućnost povezivanja na hidroizolacijske premaze, ona svaki 1 metar ima spoj. Svaki taj spoj je mogućnost procurivanja, dakle ako se dobro ne zabrtvi, a s vremenom bilo kako brtvilo popusti pri promjeni temperature i pri svemu, i događa se curenje, događa se problemi. Dakle, ova slika je isto ona slika iz ona prva, dakle gdje raste ona biljka na samom fugi ili spoju kanalice i keramike. Ono što želim pokazati s ovom slikom je da treba voditi računa da se možda, ono što sam rekao, možda je samo to rješenje slot 8 kanalice, bilo kakve kanalice koje je vodotjesna u vidu inoksa je skuplje nego neka plastična opcija, ali mislim da svaka sanacija je sad preskupa da se u prvom trenutku to ne napravi kako treba. Jel? Ovo je jedan detalj sa Hvara, sad će biti anketa broj 5, pa vas molim glasujte.
Dakle, sama kao kanalica, kao što sam rekao, je proizvedena u segmentima po 3 metra. Dakle, svaki 3 metra je ovaj spoj. Ovdje nije dobro određena sama ta montaža na gradilištu. Dakle, pri montaži i pri pritezanju tih vijaka treba voditi računa da ta brtva, ajmo reći, malo iskipi iz samog tog spoja, kako bi se omogućilo njeno funkcioniranje. Dakle, ako ona nije pritegnuta, ona nema tu dovoljnu, nije stegnuta između dva sloja metala, i ona na ovom detalju ne funkcionira. Dakle, već smo isto to riješili kasnije sa pritezanjem i dodatnim varenjem samog spoja, dva segmenta. I za kraj jedan detalj koji želimo isto tako upozoriti sve vas. Pri odabiru samih tih svih sustava ili hidroizolacije ili bilo kakvih ljepila treba voditi računa da se, ja bih rekao, koriste isti ispričavam se, da se koriste isti proizvođači. Dakle, da se ne desi možda bilo kakva kemijska reakcija između ljepila, fuge, hidroizolacijskog premaza. Dakle, dobro je koristiti sustav od jednog proizvođača za koji može dati na garanciju i da to sve zajedno se ne dogodi neka kemijska reakcija. Recimo ovdje je bilo slučaj da se sama fuga od proizvođača ima u sebi sitne čestice metala. Taj metal je s vremenom se vezao na naš rub od pocinčanog čelika, te je dogodila se hrđa na samom spoju fug mase ili samom spoju te keramike i našeg pocinčanog čelika. Dakle, ovo je dosta teško sanirati, jedini način sanacije je bilo razlupanje cijele terase i rješavanje i postavljanje nove kanalice, nove keramike. Nažalost, ta fuga je bila neadekvatna za ovu poziciju. I za kraj samo pouka ovog webinara, dakle pri dizajniranju sustava odvodnje i ravnih krovova uvijek koristite adekvatno i sustavno rješenje za određene pozicije. Koristite sustav i dokazane rješenja na rizičnim pozicijama, te također, kao što sam rekao, uzmite u obzir sve utjecaje koje se mogu desiti na tom ravnom krovu ili zelenom krovu ili prenamjene. I za kraj ćemo malo proći pitanja iz same ankete. Vidim da je kolega Nenad dio odgovarao cijelo vrijeme, tako da ću ja sam malo proći ankete prvo. Došao mi je kolega, dobro. Dakle, nešto ne vidim ovdje baš zašto ne mogu ankete vidjeti, ali dobro. Znači ćemo proći na pitanja, nažalost ankete nešto nije bilo dobro, ali dobro, nema veze. Evo ga, uspio sam, oprostite. Dakle, prvo pitanje je bilo koju vrstu odvodnje koriste na terasama i prohodnim ravnim krovovima. Dakle, više manje sad linijska odvodnja aktualna, dakle sve više ljudi koriste linijske kanalice, to je zato, kao što sam rekao, zbog prije navedenog, sve više arhitekata i projektanata želi ove velike formatne pločice, tako da je to po meni sve više se i više bude koristilo. Drugo je bilo, ako ste sustali sa procurivanjem terase ili ravnog krova, koji bi najčešće uzrok procurivanje, dakle loše izvođenje, loši detalji su daleko najveći uzrok i najčešći uzrok samog procurivanja. Tu se slažem s vama, ja sam inače prije radio u jednoj hidroizolacijskoj tvrtki koja stvarno smo se često sreli s tim lošim izvođenjem i tim lošim detaljima, ono kao što sam rekao, neće krov i ravna terasa nikad procuriti u polju, uvijek je to neki vrlo nedostupan kut, vrlo nedostupan prodor ili slično. Jel? Sljedeće pitanje je koje najčešće završnu oblogu koristite na prohodnim i ravnim krovovima na terasama. Daleko je tu najčešće keramika u ljepilu, ali vidim da se više i keramika ili deking na distancerima isto tako koristi. To je ono što sam rekao, ta keramika u ljepilu nažalost je kod nas najčešći odabir, zato je to ipak neka čvrsta površina i nekak je najčešće, dok keramika na dekingu je dosta još rijetka zbog samog svoja svojstva da ljudi su pesimistični zato što to nije na tvrde površine, već je na nekim distancerima, na nekom šljunku, ali cijela ta priča je puno adekvatnija zbog samog sustava održavanja i bilo kako procurivanja, kao što sam rekao. Jel? Sljedeće pitanje je da li se savjetuje sa požarnim inženjerima. Da, vidite, ovo je recimo interesantno, da 70% nas
ne savjetuju sa požarnim inženjerima. Dakle, to bi volio da to malo probamo aktualizirati, da stvarno se pita tog požarnog inženjera, jer velim kao što sam rekao, sam taj slivnik je uvijek prodor u požarnim sektorima i može se desiti da požar prođe kroz taj slivnik u ravni krov. To je posebice aktualno kad u Hrvatskoj se koristi skoro isključivo, ali nije isključivo, 90 ili 85% svih odvodnih sustava su plastične cijevi koje nisu baš negorive, tako da ovdje je recimo bitno da sam taj onda slivnik bude granica između dva požarna sektora. Jel? I prvo pitanje je bilo da pri odabiru sigurnosti priljeva na ravnom krovu koje rješenje odabirete. Najviše vas normalno koriste ove klasične krovne slivnike sa elementima za sigurnost i preljev, dakle što je isto realno, zato jer same te rigalice kroz fasadu izgledaju loše, izgledaju ružno i ne žele ih normalno niko vidjeti, ni kako investitor, tako ni sam arhitekt. Sad ću malo proći kroz chat da vidimo što smo pitali. Samo malo. Kolega Marko je pitao da li se mogu dobiti ove vaše tablice što je kolega spominjao za intenzitet oborina. Dakle, mi njih možemo vam podijeliti, nije problem, poslaćemo ih na mail, no morate znati da to nisu neke tablice koje su ispitane od strane bilo kakve organizacije ili ustanove, nego to su tablice koje smo mi s vremenom skupljali i dobili te informacije u tu tablicu, tako da možemo, nije problem vam poslati. Kolegica Ružica je pitala da li će snimka webinara biti nakon, dakle imat ćemo kasnije bit će vam dostupan sama snimka webinara na webu, dobit ćete link na koji možete to pogledati. Jel? Kolega Marko je još pitao, zanima ga detalji slot 8 kanalice i parametri za lakši odabir upojnosti. Ono što moramo reći da taj slot 8 kanalica, ona je isključivo vezana na slivnik, dakle ona pije koliko pije slivnik u principu, jer njena visina mi možemo raditi po mjeri, dakle kanalica slot 8 radi se po narudžbu, mi nju možemo raditi visinom koliko trebamo i mi u tom slučaju uzimamo u obzir recimo najbliži promjer cijevi koji je promjer ta slot 8 kanalica. Dakle, ako ona je FI 50, uzimamo u obzir protok samog tog cijevi FI 50, ali velim, ona je najviše vezana samim protokom slivnika na koji taj slot 8 kanalica vezana. Dakle, ako je to slivnik 125, uzimamo u obzir protok slivnika 125. Jel? Jer velim, bilo kakav, ako se dogodi začepljenje sustava slot 8 kanalice, voda će se na terasi dići do te razine dok ne krene teći u sam slivnik i u samu tu točkastu odvodnju. I to je to od pitanja. Hvala vam na sudjelovanju. Za kraj ja sam opet Ivan Jerman, product manager firme Ako građevinski elementi. Sve vaše upite možete poslati na mail podrška je tako ili na moj mail. I sljedeći webinar koji će biti sljedeći četvrtak, to je kolega Edo Turković, to je opet ponovljeni drugi webinar, jer zbog velikog interesa nisam mogli svi prijaviti na prvi. On će biti na temu projektiranja podzemnih infiltracijskih sustava, dok pitali su nas projektanti i svi vi kad će biti webinar na temu niskogradnje, on će biti 22.4. držat će kolega Dražen Linarić. Hvala vam na pažnji i nadam se da se vidimo uskoro.